ntabyara ni boss ayinteye agomba kumenya ko ari wayinteye none se ubwo urumva naterwa inda n'umukozi byavugwa he ese batabyara tugiye batabyara Alo? Yes, hello. Samwiriwe? Uriho neza? Uriho? Tumeze neza. Ubwo umeze mute? Ya, natwe tumeze neza, gusa hari akantu nashakaga ko nsobanurira mbona kangoye. Yego. Ko hari kuri izi mpapuro za Jozo zo kwa muganga. Nakantu mbaye mbona nyine ntabwo gasobanutse neza nagira ngo nsobanurire. Utuntu tumeze gute dusobanutse? Jo koko mwasanze utabyara? Ku mpapuro biriho? Ya, ku mpapuro biriho. Ubu ni igisubizo cya muganga nyine bwo barabipimye byose nyine bwo nimba biriho ibisubizo bya muganga ubwo ntababyara. None si uko bafashe ibizamini neza bararebye basanga ko nibyo. Abaganga barabifashe neza nyine barapima byose biga ko maze igihe nyine baramupimye kuri nimba ubibona ibisubizo byose nibyo ni ukuri nyine ubwo ntababyara. Okay. Ahubwo icyo nagira ngo mbwire umuretse abanza akire abanza yoroherwe mere neza nimba ibyo yonyine akatabyara umuntu azabikurikirana nyuma ariko yamaze gukira amasuka neza yagaye ubwenge yibutse neza ibintu byose. Okay, sawa nta kibazo. Sawa. Latifa, hari ibintu ndi gukomeza ngenda nibuka mu mutwe wanjye ariko ntabwo mbikurura neza. Bimeze gute? Ngenda mbona ntazi bidasobanutse nyine mbona nk'aho hari umuntu uri kundwanya. Nibyo muganga yabidusobanurira atubwira ko bizagenda biza gake gake kugeza byose birangiye kugeza wibutse. Niko yabwiye? Niko yatubwiye. Reka tutegereze. Amara kandi bizakunda, bizagenda neza. Hello. Betesi. Bagezeho amahoro se? Imana ishimwe. Ntugire ikibazo nta muntu uzi ahantu uri kuko na Latifa ntabwo azi ahantu uri. Ariko mbona hari nk'aho hari umuntu unyaga muri iyi nzu. Kubera
icyo bivuze. Joe nyine ameze neza ariko nta kintu yibuka. Ya mashusho nyine bavuze ko ataragaragara neza, turacyategereje. Sawa nyine ngo reka tureke kuvugana byinshi kuri telefone, ndaza kukuvugisha buriya nanone. Sawa sawa nawe. Yasinze ahari. Sorry ntabwo nari nzi ko mutari mwasoza. It's okay. Meze gute Ruth? Meze neza. Wigira ubwoba nta kibazo. Ubona nta ikibazo se? Oya. Oya humura. Ndajyana nakwibarize Ruth. Unsubize? Yego. Mbwiza ukuri kandi. Koko uracyankunda? Jurika ibyo bintu tubireke. Oya, kubera iki se? Narakwihanganiye igihe kirekire. Ndajya mu mbwiza ukuri. Sibyo? Koko uracyankunda? Oya, jurika ibyo bintu tubireke. Ibisibyo. Kubera iki se? Wigira ikibazo? Se uribuka ko uri umugabo wa sister wanjye Latifa? Umva Rusi, kuba ndi umugabo wa Latifa, icyo ntacyo bivuze, sibyo? Uyu humura. Ciao, baby. Tindaho. Nirutse ahari ndi kumwe na Rusi muri iki cyumba. Na Rusi. Uri kumwe na Rusi? Na Rusi. 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 Rusi, Rusi. None se? Ndi kumwe na Rusi. Mwari muri kumwe? Rusi. Nese Rusi yaba yaragukubise? Oya, ndi kumwe na Rusi. Mwari muri kumwe he? Rusi. Rusi. Nese Joe, mbwira. Rusi. Ubibonye ute? Ubibonye he? Rusi. Ndabibona mu mutwe wanjye. Rusi. None se Joe, mbwira. Rusi yaba yaragukubise? Oya, ndi kumwe na Rusi. Rusi. Alo. Mwiriwe. Nta Rusi wamboneye? Sawa nta kibazo, nuza kumumbonera cyangwa mukavugana umbwire nta kibazo. Sawa urakoze. Yes, hello.
Wiriwe. Ni Latifa muvugana. None se nashaka kukubaza ntabwo ugeze umbonera Rusi cyangwa mukamwavuganye? Okay, nta kibazo. Ubwo nuza kugira amahirwe nyine mukavugana cyangwa ukamubona nta kibazo mbwira. Yego. Okay, sawa urakoze. Ana yani. Rusi ko kuri. Ngiye kwa mukobwa. Man. Rusi ko kuri. Ibintu byose mbona biri kunshanga kuko byose biri kumvana. Byo nakibuka. Kandi ibisubizo bya Jo. Ibisubizo bya Jo byo kwa muganga bigaragaza ko Jo atabyara. Kandi ndatwite. Kandi ndanwite. Yakaratsindagiye. Bana. Usa koko mana. Jona aramuka yibutse. Akibuka ibintu byose. Ninda nzayishyiraho kuko Use koko niyibuka akamenya ko namenya ko mwite kuko byo bizagenda gute mana.